Pogledajte dobro ovaj automobil. Poznavateljima će ime Ferrari F40 biti sasvim dovoljno da shvate o čemu je riječ, a za one druge, ovo je oživotvorenje Enzove vizije športskog automobila namijenjenog uobičajenoj cesti. Ovo nije ni prvi, a niti posljednji čistokrvni ždrijebac izašao iz čuvene ergele, koji je bio zamišljen da zadovolji apetite onih kojima niti jedan automobil nije dovoljno brz, onih koji se osjećaju dobro samo kada ih silina ubrzanja lijepi za sjedala, i onima kojima je urlik sportskog motora najljepša glazba na svijetu. F40 cestovno je vozilo samo po svjetlosnoj opremi. Sve ostalo kao da je upravo ovog trena sišlo s trkaće staze. Spojleri, gume, sjedala, šuplje papučice i još mnogo detalja koji su sinonim punokrvnog trkača. Čini se da prije pojave ovog automobila tehnologija nije ni bila dorasla izradi nečeg sličnog, a što bi se još uvijek moglo kupiti. Oni koji traže pogon ili upravljanje na sva 4 kotača ili neka srodna čuda ostaće razočarani. Nema ni ABS-a, nema ni servoupravljača. Ovaj automobil zahtjeva od svog vozača, mada bi ispravnije bilo reći pilota, da mu se posveti barem sa 120% snage i koncentracije. Ništa vam tu ne olakšava život. Komande su tvrđe nego u ruskim vozilima. Udarce koji dolaze s ceste nesmiljeno broje vaši bubrezi, a od sila koje bi vas pri punom gasu bacale po automobilu čuvaju vas samo duboka športska sjedala s naravno športskim načinom vezanja sigurnosnih pojaseva. Klima uređaji nalaze se u ovom automobilu iz istih razloga zbog kojih se nalazi u borbenim zrakoplovima. Da preživite. Zvijer koja urla iza vaših leđa razvija toliku toplinu da bi život u kokpitu bez tog pomagala ubrzo postao nemoguć. Suhoparno nabrajanje tehničkih podataka teško bi moglo realno dočarati o čemu zapravo govorimo, no spomenimo par detalja samo da odredimo red veličine. Motor, koji zahvaljujući prozirnom poklopcu možete i vidjeti, razvije gotovo 500 konjskih snaga. Ta je snaga iz V8, zapremine manje od 3 litre, istisnuta pomoću 2 turbokompresora. Broj cilindara ovoga motora jedini je detalj koji se ne uklapa u Enzovu filozofiju. Umjesto 12, samo ih je 8. Krajnja brzina bezobrazno premašuje brojku od 300 km/h. A što se ubrzanja tiče, mogli bi biti sretni da njihov automobil dosegne brzinu od 100 km/h za vrijeme u kojem ovaj Ferrari dohvati dvostruko brže. Ovo definitivno nije automobil za svakodnevnu upotrebu. Obavljati s njim svakodnevne poslove podjednako je besmisleno kao i voziti ga po kišnom vremenu. Onaj tko ga ipak želi imati, morat će ga potražiti kod nekog kolekcionara. Čuvena je talijanska tvrtka proizvodnju ovog automobila obustavila, a nasljednik je već na raspolaganju. No, to neka bude jedna druga priča.